ia whaatalo whatu fo le paia malu la tunu o mwhaion tātou mafuta fo le nei tūlā le fiafi. Ia I sunga I whawhenga inga whapeo lātou whaltua me se fo le pai maununga I tamali I mwhailaunga ia a pia fo ia tua sinasina ia po tupulanga talavou fo le malo sila nuu. Ia o la anu te o tau pa ia ai o la wha se loa la tātou tā upu fo le nia fiafi o tau au auna nei a Isaia Taualapini pia on tātou mafuta le ta ilua yaso ia solulu ne tātou tue mafuta fo le se ma nei aro usau ni ai au vetu o sole ma nei o atua mal masina. Ia mai tonu fo na mol mawina fo e matu nei au kila tātou mai au kila ma nei o le tau le o ye wa matan tau vele titi mai o sole la e uia na sau fo le malulu ni se taimi ya tu titi fa ya uma le wa fa solo ai ana te mali atuale le winter ia al ne fu tātou le spring ya wa ai o fo le tongo me la ia mau te mana tua e fo nei taimi wa tau lata male kisi masima tau sang fo melea ia o le tātou po kalame pena iai mantou ole o se fang po le tau nongolongo lava a walo Lou Soifua Maloloina I matau puta itasi ia lea lua vai aso ma lea lua vai aso ia ma whamanatu atu I fo ia tātou siaki e te tau na whai o lea o tu lato o kisi masi o taimi lea ne te tau na olo la o te ale malulu te leo taimi ai te tau ano e whaitou siaki e te tau na whai siaki masani fo ia mai se ata tau nei I ngase tu mau. Ia anga I tu fo mai. E whai tu siaki ia o tu kisimasi lai malo losia wane ini mea fo e ono a whai nai se soifua. Ia mati ngā ina mai ia tātou ainga. A taimi lea ne o vai tu fo mai mantua o tātou sponsors lo iai. Ia o le tātou leitio nei o le Radio Samoa ia lo mfaina watu le tātou proklame ia fiafta I te lua vai aso lulu ia fiafta impa pene. Ia fatasi ai ma le au nanga le Beta Drive Doctors and Community Trust. Le ia le clinic I Mangele whapea ia Manroa ia atu whafonga iai. Ia masalo ata ungofia le mela I le afo le clinic I Mangele o tawhatafa al McDonald I whaingofia le shopping center whapena fo I Manrua. I me ana e mawai le public library te arbele e te oro I o inana e fo le clinic. Pe a fia vai o ina I fo mai ina iai. Pe a taula latai. Ai ale I a whao na weilo fo mai wha ale hanga iai. E le lea le whai o tau le stala e whaingofia na mua ia whaamama a venga molwa inga o tātou umalawa I tūlanga o lo ia Lou Soifua Maloloina I nei vai tau whaftai o le nei atunu o le mwhainga subsidize mai ia I le vainga o ngase e mwhaina whaamama a venga e tātou tōngina whapena fo I vaila au so o lo whaanga solo pēla le vainga o ngase ai mana tua e whaamnatu pēa o lo whaanga solo pēa tui pui awane I no fo whaata mala I le tu. Lo o whaawau pele tu I le furu ma le COVID ki te minei. O la ele o whata whia te minei vai masaniana o e na o le winter. Lau a whaawau pea e o ki se masi le whainga tu nei na ia mauti noa leanga o lo pesi pea ia wha mai ne lue o whaatasi mena nai tau tua nā mātātou. Ngai pia whaia tau wha mesi o whanau witi. Ai le mauti noa ia fesili le ia fesili fengo fenga malama o ni musuai wala au pe fo le fengo fenga e lo po la tu langa le a po ani me o misi ani me le atotoa en faina fatino lo ia mela nai tau tu na matatu ia fa nga ia services le ia e o fo ia tatu na vatu ia mo me fo ia fa tatu siaki fale ma tu la fo me power screening nga ese fengo field fengo na test e le tu ta walu I fai le ama fai le fale ma lafo pe le meli ya fengo fi ala ia le tu fa fengta ya ma to for Oliver Temini
le masina ni le fa malo le te fa manatu ia le kanesa ole tutonga le susi te mai tai ia fa pe fa mali ia one fa pele mo tatou ia nga e pe auto na e tal fe ngai no e fa tu siaki na auto silfia ia se me vala au i lo fo mai ia pe vala me fo in fengo fela en te so net pa fe ofia mo ala vale tu ala ye lo ma fa siaki a mesa pe a fa o ye se me patu ai pe te pole ia po se swinga fo e vai pensa tal no i le lanu ma me ono saule soasus saule mtasus me na tona fo te awone i no fo fata malai langa o fa tele ina pele kanesa sus i le tu pata mai tai me se tu pata mai tai ia a ole tatu mtaupu ne fia fo mnatu ole atatu se atu i se sa tu mtaupu ole fo tatu no ni stemi ele asima ele taulongolongo pe ole mtaupu la le vasol nei ole la wat nei i le mtaupu tau ngase le ole arthritis tau fa Samoa la de arthritis se ole tinga ma le fufula o so onga pona ivi po fea lava o yes onga pona ivi mai ai le ua nga ilalo i le tino te lue tele so onga pona ivi e fufula lama tinga o le mea na tau le arthritis ia mai tele ala mafuanga e mafua le tulanga le e ono mafua ono tulanga tatou fa solo na matatua ia le ma alofia fo le tulanga o le wear and tear o tatou pona ivi a me so onga pona ivi ia e fa pena ona fa ina pa fa solo na matatua a me sala pe fa pe e te mamafa tele ia pe e te taulenga yoi fo e vave ana mogo oe i mela leo tinga pona ivi na ta ole osteoarthritis na tele a tatou matatua ai te tolu mai oe a fato anga e fanga o nei over pe ia mano usau ne foi wala o falongo te sau foi le sumpa le te falongo le fai i o taro o te se manga ia to anga fai mena wa mena e te la tua oe e fai lo exercise a mantua e fai i lo malo si o nei fa fu les lang a over for the finger exercise ele anga foi mo pona ivi ma so pona ia mena nai e tautona fa sol matua ma vave na mawata tu langa pe a fai e o fa tasilo ma mafa ia male no fo le ne nga yo e mesal mele no fo umi ta tona no fo i ofisa le anga tele mele no fo umi tingal tua ta ma tu longa stretch thing of fiena a wone ya vave na mawaria mai le anga ia malesi mafo anga menu arthritis ia o lave o tino le taimi mele taimi na ve ifo le bael lo tuli o le tua o fea ia ona tinga lo le fufula me fa pena ona ta o arthritis ka singa to nga arthritis ia onisi fo e mafo anga o tinga o tsong pona ia po wa sa fo isi siama mo siama me faina na urot siama ni le ve ta fatafa o le joint ia me fa fon sa toto wa veo isola sia mai fem fe la tulo no foina ia ona amatelo no fulam fa pena ona fufula ia matinga iso ona bonai o lesi mafu anga ta atele lo ele terminei o le tulanga le ta fa palangi o le metabolic causes kusa mafu anga mafu mai inga yo inga masani te tono lo tinu fa anga yo inga o mo me lai tono lo tinu ua over telesimia ia mafa pena lo ona fa putu tono tino ma final tino fa tata inga tono tamana o le kaut ngasilo ngaut o le kaut e fa pena ona final choice stimula to o le kaut ai tasina fo mafa ngela o le utala na metabolic causes fa pena fo ma meli lo suka leanga e suka e leanga foi so nga ponai e fa pena ona a faina o fie ponai ia malesilo mafu anga wa mata fo ana tatile o meia ta autoimmune diseases tu so o ngasa ia wa te tupu me ta antibodies tonolotino e o mafaleanga i o tato joints
o le whaatainga la mele au tu whaafunga e tau o le rheumatoid arthritis. Ia ua tusa ua toe o so whaila vai le tino la tau ia ona soonga pōna iwi. E alai mena o antibodies ua forma le tino. A ngai vaenga i o le tino. Ia e whaisi complicated fu na vaenga. Ia se teimi tau teo e sisi a la atatou wha ngā solo pia lai ni. Nia fiafi pia na wha tūlangaina. Ia ona o leo tatou tala noa i mea tau arthritis. Ia ana tatou te patasi e ni nisio soonga pōna iwi e maasani en tatou whaalongoina ini mea o ti ngao o soonga pōna iwi. La tatou a matatu la ile soonga pōna iwi la lea o tau o le spine ia ma le vertebral column. Sa le tau e tatou o le iwi tū ma le maia a lio. Tisa le iwi tū ai halu eti le maia a lio i tutonu. O le iwi tū le tatou pātua saua mai lunga le ulu, whaasolo e whai le ua, sa waitua pātua, luatua i lalo, nawama, luatua i lalo. Ia, tasina soonga pono, tisa tolo se fulu tolu lei ap te mai pōna iwi whapenana e wha ngā solo mai lunga le mele o le iwi tū. Tau tato le iwi tū, ia tolu pōna iwi nei turina. Ma i te tono na pōna iwi, lai e alu e lale mai a lio, langan mai a lio o se vaenga o le whai ai. Le no inga e saua ina me ne ura o tino le sau sapalai uma vaenga e o tino i le vaenga ma le vaenga. Me la nai taua te le fo le vai le leo tātou, tausi le leo tātou tua la, ni i te u ma ua, ma me umana e sau ele pōna iwina. Langa e teimi e a whai nei ona o mia ele i o ne ura nai sau mai tua le mai a lio. Ia a le ua tamana e lua me mamua tinga ia a e so elo malpe na wa pe lo ua pola le maso la ia ua pe fo le maso na a pe le fa le pa fa le tonu le ia mo ne ua na sa o tonu na mai va pia na ia me lo ui ai o lo o fa pena ona yese ava no tala fe ngai le ia mo le fa sau fo le mole alu le mai alio mai lava le fai ai se ia pa ia lava lalo piti lalo se vaanga se me pole val manava male fata nga tele tulanga le ia ai saua ai fafune ma ia e tele na leanga vaanga na pona ivi pe la vea ia pe mo tele tatu o le tua le no fatu ai umina no ai tele nga e vavena leanga ilo tuam ti ngalo tua pe me se na lo fa pio ia lai tele ro lai it's a toso ia me ligaments ia ma me umana ta fatafa lai ta fia pona ia na umalo te tu o tau le faina fa sa o tu ia ele anga tele le tulanga fa pe i mele la veta to i la uta alo ala velo ua ia e ona faina la ia fa solonga pona ivina na tu ile ivitu a faina le o neura na ina merana ala vele ua to vai e vatul meta le kola e protect the cover ile mena ta cover ai avet fa mai wai le faina ave pena e ono se pona ivite mulai ave ta vale po fela tenga ai pe a fa la wala vele to sivi i lunga tono le ua melana to vai ta ala vele ua e vatul mena ta ole le kola e tu te whaata amile lua e protect ai au ave tangata e whale mai me ta vale mea na ia tātou o mai whaela i soonga pōna iwi la le tuli ma le vai ia so se pōna iwi so soonga pōna iwi e le ngatai pōna iwi na e whesotai ai ei mameo mea na e tau o cartilage i po onu hunga e kawairi ia vaenga o pona iwi nai whelatai. Ia o mela nai sosoani ia awaini ia vave ona a ia pona iwi. E le ngatala na ia mena peni cartilage. Ia a ifa o le sua vai whaapitoa e whaatumulia i te tono joints. Ai afu le lei e tawhio while le afu na i ia ina whaapea ona sana wha malu ma awan i ia ngofi ia vaenga o tatou tino ia le e te tau ona minoi a me sa mo
so onga pona ai fo le e mana o mia le ngā yo i tele pe la tuli mai e tele ia toinga ia pencil ia tamasanga tuli pe a fai ia o me mana ele ngata lai i le tonga i pona ai fela tai ma mena o cartilage o unga nai e popuia a le afu vai la le te ta ua e wha malua ai tu e ta fiofia tu e mo me e tata o e whalelo o maso ma wawa a mis o wawa le ta fiofia ta filis pona ai vilis pona ta fila mena o wawa e se mai i maso me la nai e tua ta fiofi mau e le ngata i wawa i au tafa au wawa te tonu ya me se ala i le afole le se onga pona ai vile tuli langa ese wawa i au tafa ese wawa i luma ese wawa i te tonu le vala o pona ai me le tu te whaalongo so i le au taalo e le anga lako ACL ma BCL me na tu mo wawa na tonu a le anga ia e o stu langa whaale tonu whapena fola le vai i lalo le lofi vai tele tamai pona ai tonu lofi vai ia wawa mamasa me mana lai ta fiofia ia e mana o mia le ngā yoi le ina ia awana i tinga i teimi e whanga ngai ia ma tātu whi au mga rui ngai whio a iai ia ona tātu se e mala ia o i le tulanga pe o tusala a iwa aila i tulanga me tau pona ai via whio e wa mata ni ia tana wat aine se pona ai vila se soonga pona ai o nai le lei ata toa ia e uma mena no ta o pona ai via lua nai whela tai o milk o le unga nai va e pipi i vai ngor pona ina pona ai vina whela tai ele ngatena e la male sua vai na whapitoa nei tonu ai afu tulo le vai na e ta fia le vai tonu ia wan e liki es ia mwhapena ai ona tu maule le lei o le soonga pona ai via tau nei peita iane ola na leanga vaenga da ia pe motu wowo me tafi pe milo si fo vengo ia le mena mo ia no fela ta i lopo na ivi ia mfa pe na ai vavena ia na pi o le joint ia pe fainga ta fo nga ia mai se la tinga ma me mo fa pe na oni sia time e matua malo ole joint le to de tum faina nga yo ia pe a ona o leanga minio so nga pona ivi ia ona tātou o mai lola ia ele tamala lea ua tā ua ne tātou lo tā tele nei o le ngasi arthritis la le tau o le kaut o le misal po le whaalua po le whaatulu nina o tātou tanua nem tā upu mai le lifo le tāsanga tātou tanua ina ia sanga nofo uta iai o le ti ngala lea malfufula so onga po naivi ai maise alai lalo vai matua pe o tele ana amata mali vai matua mai ala na pi langa tili vai matua langa o vai o me vanga pitu lalo na mali joint tona lai mana o mi tele nga yoi le faanga ia na lai fingo fini na tupu va le tulanga le o le couch i lalo vai matua mai le na matua la e ono tupu se so onga ponaivi a pi o nai tele na tele a ina tupu ai ia ole aisa hale mea lina ma fuatele nei mea kaut o tau whaafonga so iai ile mele ta o le uric acid tau sa le uric acid o se mea e maua mai mea ai ma mea inu tātou te whaonga ina e watulai tonu tino whaonga iur tino i mea e mana o mia ave ese mea mana o mia ai maua maila tamala le uric acid o e mai ta taula ona ave ese al tino ma o ia whatunga o e ave ese ai e ave ese le ala ili whea vai tuai lana ave ese al tino po o ese mea whale tonu ua tuai na ave ese el tino e mawhai ona whaatupula ia i tonu al tino ia masanga tupula e matula umina na maua lunga la le level o mele liu kasi tonu lutino e ina whaaputu loa i me tonu ia tinga
e le whapela na mawalunga nei a tupulo. E mau tusa a whape ua wha o tātou umai e mau ngā sansile. Lono inga ua lewa na wha umi. Le mau alunga o mele le uric acid tono tino. E halalai me tau sami me inu la ua o testaimi. Me alai me anga tami me inu. E wha tupulo e tupu mai me ni o uric acid. Ona wha putu le me ma wha pipi lo I vaenga so onga po na ivila mesa le wha vai matua la pe no tau. E le ngata la whepe iti ai. Ai fufula I loa ma so onga po nai. Langa I le se mea tauna I ina. Tu se ua peia o se foreign body. Po se mea I le tauna I o le mea. Nga na whaling tupuro ma le fula I na vanga. Ia o le tele ala mea pena. O le tele fula na rao fula. Ia nā tō whafonga e tō wā nisi vo nai. Ma sena mawai. Peona whatu. E le whapewhato a tupu. O tātou. Ua whaisi lewa na maua tātou uric acid. Ai te tū lei a tili atu lola te me tau sa me ma einu mia me ia. Ia am whapena ano sanga whaatupula ia ma sanga whaula la I roi I vai ngana joints ma te fufula ma ti ngā loa. Nā atu te vai a e ma whaina tau sa mine. Ai tae au ele ma whaina ngā yoi. Wana ele se mea ua whaatupu. Lo ina winga ua lewa ana tau whaula I me tono tino. Ua le ma whai tino na vese. Mai pena watu. Ua ova tele al mafuanga. Ua ova tele tau sami male ni o mea na e maua mai me i o tau uric acid. Ua le ngā whatia ele tatunga o na vese. Ele ngatala na whaatupula ia la ia whaaputuputu ia mene uric acid I songa pōnai. Ai whaaputuputu fo isi tō tonga peila ole. O whatunga. E whaatupula ia whatunga. Na vela ia ma maa. E ta o stones I tono whatunga. Ele anga ila whatunga. A ola na puniti e mo. Ala, vai nei tono e matuati ngā. E le se, ale atua ina ta oto e vese mena. Ia matuati ngā ina ma o ina stulang. Me lana ele anga tele le na ona whai le mwha solo le e tong tinga mene o le ngungu. Leanga pe manatu mama inisi ai olo ye ma o nga ele e nai moli mawina fo elo e le se me fa ngofia le se me o matua I ati ngu lava ti nga ne vang ia ma o te inisi vanga le talafia ngai ia o aunga la no le ngu la le pe na o solola ia e mai ta wina lola tinga le vanga tono le songa pona ivina ia ma fa pina na fula ma over no biwo mumu o mo le na vanga tinga lapata ia ma pina fo na tauli ma faina nga yoi wa o matua I le ma faina fer wa I temina I tinga la wo ia ta tona wa leva na mo nga sinia e o lava ina o tulanga e patu ma pa mai me na patu ma sauele me pese alo o nga na ole nga saspea o tulanga na ai e sei me e faula la I tunu whatunga whaaleanga I whatunga ia me la na I leanga I tele pe o e tulanga le a maua ngungu watatau ona e mata ala e whaile lilo ngungu wai e wha tupula I e pele leanga pe a le na whai wai le ngatala na li miki ia lau ngā yoi ai I na whaale tonu e ia o so onga po na evina pe o matu mau ni tūlanga le manuia whaatupula ia ni ma ai tonu whatunga ia e whaatupula ia hula ia ma ai tonu e ma whaaleanga whatunga o nisi wa whaina ia la tu whanga kun whatunga ia a o whala au fo ia whaonga e le anga I fo whatunga o pe asese o na whaonga me la na e taua no fo te tūlanga na awan I mana tu mama ia tātou a o ye matua leanga e le fia vai fo ringo ni ngas semba e vai e whaale tonu e so onga pona e whai o lima o vai o tapu lima e o I leanga o mana e o no le fia o isis ia o mea lane le te matirin whaatupla I ala mena te uric acid
e longo tupea o mea tau me to sami mea inu. A mea ni ele fa pele anga mea to sami. Ele ni mea ele ni mea to sami anga awa paua ova te lelo whaonga ina. Me lana ua whaatupala ia pe il mele le uric acid tonu. Tino, whatainga o mene o le ia shellfish ia mai o mea tau sami lelei e sere le te tele o mele nei tonu. A leanga ua whaia si ova tele. Na ua o le tūlanga le ngungu whapena fo ima le red meat o eise se le fia Irish steak ia ai ova tele le whaonganga e le ai. O ise me tele le mena e mawai me uric acid o mea o tōtonga fo e whaonga tātou e whaimo me te same a mesela tūlanga mea tau a me tua loa e tōtonga ia elele ia ai ule tele ule whaonga so a mesela tātou e ngu ele tau whaonga me ia o meo drinks ia o tātou masani mo drinks ne o drinks e tele ele vitamini ma mena e lele tele mo fruits ia a whawla ova tele whaonga ina e tele tupu mai fo le uric acid i vanga na se vanga na ila ia le fruit le orange le ia orange le fatuplo ia le tele mai le tele si uric acid e bo mai ia matama le anga le we nei o so se vai inua e fa suka na ngai o suka fa o le anga suka ia le anga fo tele le uric acid e mau ia matama la lea o le alcohol i le anga e te lea mea nea mai tuna e mau mai lyric acid te le fole mafa ia e ono e te le fole avang noa e mau ai o e mau ia uric acid tun te le uric acid tun no tino langa e wawena e o le tulanga le ketosis pea o i lisi tulanga ma mau ai na mau mai uric acid ma e tātele whai tupao li i nengas mai e whātawata e mnau tana tele ia ai whapena whatamata pe atango fia tele ale tele o mea pena uta ua o isi fuala au e ono alu e fo ilunga i mena uric acid tultine e fuala au e mawhaonga tutu maununga e la e sila fia e fo mai fo i fuala au na le ngatan tu lalo toso fuala au i pa whaitengu ia po le su o sisi fuala au e ese mai e whaonga ai o whaonga fuala au na wai le tu sui la e fuala au e sui ai ia ma isi la tulanga na pe te suka toto maununga ia te le fuala manu e mo fo o le mo o le ngungu tulanga lea nisi foi a whape maua i o lo tu i tu le ngasngase lea ia lona winga ala le vaanga le tono le ainga mai ono te le la manoe mawai oe pe a fai e te soona te whatango fia me i o ta ua tu sa pe maua pe le toto o le ngungu tono le to ainga ai ale lein fatun tono me to sami e le aiseme e te le o le ngungu e le whaiana e le tauna o le ngungu pe ale lein whaiana me to sami me inma ia matulanga le o le lava le vai tino me sia whainga luenga ala langa ale lava le vai tino lunga e mai alu lunga le concentration o le uric acid in whaingo fiele ona pipi solo i vaenga le tino e whaane tonu ai la ia o tonga fitinga la o ngase o le temi na whaamana antuatu o le taimi na e osu o le tinga ia ua le mawhai a o le mea e whai o le nofolo le whale o le whenai langa tauna tuu ta oto e lalo e wha maurungalo so soani na wha wavenalu e lalo le tinga ama le fula so soani ai ia ele ngate na e wha o ngā whala au ta tau matala whea ngai o i le vaenga le wha o ngā inga whala au le tele na whaina inis le so ona wha o ngā whala au e ta o non-steroidal anti-inflammatories mai se ala tama leo tau masani e ta o le foi ia le wangalu ngere falling out for wangalu e ese le fa so on fa nga ta o fa aula fa pe tua ia le se melele danga tele na over le ngal temina ona fa aula ta o le Voltaren e tele na overdose tanga te temile le ngata le anga le puta ai le anga fu tanga
me la na fa te mile o se o so ona tang fa fia fala inu le dos lai fa mana na a mai fala la mai fo mai a wona iso ona inua ma ta o te la le fa maulunga le a fa tau tau vai o le ti nga te tau ta o te la le fa maulunga lo vai ia maul ela fa maulunga ia maulunga tilo fati fa ngo fen sau alwe se mal toto malo vai ngolo tinna fula ma vese mai fula na ma vese mele li ki asina ya so ni fatu ia e fola au nai inu fol is fola o inu te me o so lengung e fola ta o le kolkisen em fain so ni vese le ki asina tino ma vese fatu nga al fola au le e ma sen nei no ta to ta o le alpino o le fala au na a faina o le fala au le ale leina inu fala au le ma tau si me se no so fala le ngung ai a faina misi o fala ai te o so fala le a misi la fala au le ai o so le ngung au love it to no termina ya tilenti nga tele le anga se il to to te a foti nga te mita faina inu fala al fautuanga ta to umalo inu mir faula a fetengung faula ta ona inu yes o mo tslava petele o solungu langa taimi ana le oso la ta mo fai al fletino e vesele le uric acid la o to lutino e fe taimi na nga te le faula ta ole alopruno na o to masan le ya so son teletino e vesele le tulanga le ia ma aua loa ma tu ese mea na o ese la fia tango fia e o soile nungu pe la red meat or fishy drink or juicy drinks ole avamalos ya ma meto samila le olia ya ma shellfish le tu ese mo temne se to settle down na to a matale tango fia ai aua le la to le to so ona tango ia fai malie me la na tau alo mamao lo ma fa ma sande lo e fa ti lo tango fio o mea ai ma mea inu ai te alo tinga ma te le la te ai inu pela fala au na ta o le bruno fala na ta na inu pe e so sante le dia se sa to so ale le ya na inu fa yo to si men e te to no e wa le to so ya pe ale le na fa ia a fai wai o lai ti nga o fatunga a pe o ini ma o tupu ia e se o le ma alo fia le fa tonga temina e tau ona fai lo i lava e vai e fo mai ia ma fu lo il me tau fai e se atana no tu e fa fai ngo fia ile o vai e me to samina ile anga tele molngum me ai ma me inu na ye mo juicy drinks nga me drinks uma so malie le red meat o le alcohol ia matulanga ia me leanga na e molungum ana eto vai o me le molungum ia ele ale vai e si le ale vai ia tele la win le vai e mo ia fa mai le kofe le susu ia le fole moli me le moli me la china ele la mo vitamini me na le susu le foi wa mo we me le mo tol susu ia ma susu talam na kofe le wolve ngo le fiafi le kofe le fiafi le ngai lo mo malo lo po ai le ai ese me o lo ma le vai uli ai to anga ai vai so hani tel nga e fa anga yo fatunga o e furu tono lutino le na inu fala au lo vai so e ave ese ala le tino le vai le te no la over to ma ave ese ma me umana le anga le umana o mi to lutino te mina ia ole fai la sinta to malolo ia al sound me so fisile pe fa wo poani me o fisile me to arthritis ia polongu fai sinta malong to te lima ia Alo lava. Alo le sau noa. Ia te tonua ele matua e makua le fia e vase si pa o tulanga le arthritis. Ma wena e vanga pe ana le ni me o tinga so o ngapona ivi ma sala pe ma o le ngungu i te o fo e va ma inu e ma me e o fatu le. Ia le sia solo oso au nei. Alo mama e tulanga ia leanga tele pe afa umilo ngungu e peno ta ua e tele leanga e ono afaina a mai sa te i me o tonga fitinga ia fa nga te minei e mo ele le fala au ai asese na fai fa nga fala au e te ono o tu langa
matu ia tele ia la fa au lo tatu tau pe fe patali e pe insili e va no ala vale le tatu laina e vala mai pe amana o mia se famtalanga e winga i le arthritis ia sau fo sili tesi am tau ia ale ia se me sili atali atu ala sili ai o mea tana tu mole taimelo toi e toi famna tu ai tau tuana ele ia se me o lo te lele o so ngas ngi ngu o mea ai me inu ia o taua o mea mawhai na whai. A e loto ai e matua mawhai ana na te e whai ngofia na te a whai e te loto e whai mea na ma pui pui oi mai nā tūlanga o malava. Ai na asina u whamtanga i titi e tu sale mele le osteoarthritis a mai se alai tātou matua. Mo whaasolo nei o tātou matua. Ia maamata ina le maalofia le ia tūlanga ua leanga whaasolo na o ia vāpiapi ia mawhapena lonti ngā ia so o ngā tātou pōna iwi whateta inga lao tuli ia nā uti silfia o nisi lava o matuale mana no fua tūlanga ne ua o tūlanga leanga tele ia o tātou nis ia tuli mai ai te tauna vai fo mai pe le yo o tūlanga ua te tau wai o na whaista o tonga wai se longa e siaki ma fai ma me umana e siaki tauna fai e fo mai ia tam whaile no refer o is a specialist e whai tūlanga na e suile e whaile o tonga e sui lo ni ni se awa sui mo fo ni se lua o leanga ma ni se lua e mo ia tangata mo ele pa ele o ele pension ia o ele ma alfia ni si o fai ia ona o tinga tele o lo ile avano em faina fai tu langa le pa fai o leanga tele o tuli ai vai le fo ma I thing of ia fai siaki o toto ia fa ata me pena e lo ai po o stu langa town fa ni si vo na faina cover insurance e ma faina fai lo maua I na vanoa e fai ia tato fa pitona e sui tato fai tato ni su o mea na fa nga nei tain ma o to tele ni se na o se amatanga e uma a fai la tu mo manuia o feo ia sa tinga le amatanga o fai ma sanili tino I o pe o le tuli mo ia o le wel tat sili sa no ia lo vanola ia sa no le o mawat ia fa bolo mo ia fa o se fa sili le ia va ku le o ma fa bolo mo sa no le fa long lot ia fa alo la va bolo kala ma tango fie do su ai o ofisili fa mo mo ia o mo le arthritis dele sa no o mo le arthritis tu sa wa ko lu ka usanga o lo vele le arthritis ia wa to sa no le mawat ia kusa o unga kamale kusa o milongo ku fa fenga do no fa longo ku lo po wa e ka kui me po se se ku li dele o tuli ia o tuli la se me o fai nei taimi wa vai la fo ma ia o la wa ma ia le consistent ma le allopurinol o I mean sorry I beg your pardon kusa o menga le ula ve wo so ma le ngu oh yeah okay le wa ka o lo fa la o ka lo le ngu ya o lo fa ma tu ma ya wo la ve ma le ngu I ponga I o ka lo fa la wa ma le consistent ma le allopurinol e ingu fa ma fa la o le ngu ya o ke le lo ai ki wa inga le arthritis ke ba I ni pe se fa la o fa piko ngange for arthritis alone fa mo le mole la wala usua le poma fa tai mana ia la fasili ma lo fa so mai fa tai fo lo
on sai ma fa so mai lo tu langa le wa lai fa fonga malu la tunu e pe no fa tu o le ngungu bona o se tasio o arthritis meta o arthritis ai te le to nga arthritis wala arthritis al fufulam ti nga so nga po nai vi ai le na o tuli fo la ai le na o tam mai matua fo la e fa putu el mele le uric acid e fa putu solo ai so se joint ai pe te le afo le ilalo la le vai matua ai pe falling mai ona e o fata si la kaut male arthritis e mafua mai ngaluenga ia awa afa o le tuli na tele na na fain tele ia atonu le pe tango fie tele me mama fa sa le ia ele ngatala na si inga me maf ale milosia wa tasina me e tele la ngona le temi la te fainga lunga la al wala ma fa lunga tele na fa pena o le tu e tele la ngona le temi na ai fa to la ngona le wala maltai ma sa temi o mo al maltai fa ko tinga mai that's very typical la o la wa fracture fufula ia joints o la e fufula fa fufula ma le tungu ia ala fufula ia joints la to ia mo fa a faina ia mai le milosia i fe au manga luenga fight o fala awana fa nga fa i le kaut e fa nga fo i le fa nga fo i le arthritis se va nga ila il allopurinol wa fa pitoalo na nga mal colchicine nga wata wa e fa pitoala i le tulanga le ngungu e ese le uric acid ai ila isi painkillers nga fa nga e combine fa kasi ma meu le fala ule ai fa ngole fala nga ka Voltaren Voltaren e ma losi kera kama ya o lava ni o vatule ni manga ai le nga e melelia na faktom fa nga ia Panadol e no mai sis ko nga fala au kai kusa mal Voltaren le fala ule ka ole ibuprofen o fala nga ma fa combine na fala nga mal Panadol so ani le silesi ina ia fa iti telo tango tamale Voltaren fa si ma losi telo Voltaren vai ele vai ter lo leis fala lo mo vai ter mine e tu fa tasile le Panadol mal ibuprofen ai vesile faltar vai la mo fala na tasina fala le e tau fa iti telo tango tele fala le Voltaren ai la well control mele dose i mena mai fa tasile fala o tasi ma fa ngofe na i fa tasi pa wala me tau samila in wai ai tau tu na malo sunga i au fe au mau nga lunga na fa ia fa ai tete ai i me na fa wa ele ngata na fa e te tau ana fa ile warm up wa pe la te alo pa e fa nga lu e tau ana fa so stretch warm up fa fo lo stretch ile te me te malolo ai ai te le malolo e so so ni nai tingana ia mau fala au na in wa ai fe mo fela ia ai au lava nei tu lo allopurinol mal colchicine ngata o mai la fala mo le avali mo le kaut na o si le fia ia o fata sela ma me inu lo fa tu ai le vai ya silia tu mota tu ngu wa ai mo me tau ma fala bi si le tau sa binga le mo ele mo meat nga ele ni red meat ele fa pe a fai lau siaki la se tala la tamai lo ngungu le mawalunga le ngungu masa ni na yai la se tala o mawalunga terminate po o fe lolo po le lei wa la korkaro me maulalo me nga va o me sami le red meat so ka ya ma ko lo sunga California ya ka ku sa mo fi ke le ibe ai sami ya le se so ko ai mo le ngungu ya wo ka sa ni ka ya wo ka ke fa lo kwa lo me ke ngu ai le ngu so ma ya basically a fe mo me la forsanga na batu langa tu sa wa over tele le fa nga ina e tele conscious ai a la te tango fia fa fia na le va ya so na tango fia me la na fa put ya tono tino ma over tele tono tino ai am fa ya ta ma fa tu ilalo e ma fa ya ta sabe me na wona e fa tele
Ibo e so a. O fai so. Le lei. Ya ai le tual fanga yo fole lo tino ese mai lo I lo ngalwe fanga yo. Ya katinga me ole kingo fai si mama fo wa siasa ko nga yo kele ya e katinga me ole aki de nga mama fa le va ole absolutely that's arthritis mal ngamba arthritis mal cap wa eta o tono mena le tau fa mana tosi tangata fai te mama fa ele nga tele pe o tulanga le arthritis langa ele o fa ele te tau no fa tasi mele wife sanga le nga tele le arthritis mama fa e fa ole nga yo tinga ana de taule nga yo le matilen le mena tau fai ta tipi te la lo mai si me e ta che lo lunga le mafa ya ma lo lava pa wala te fa por mo la sunga le fo ma pa sela ya kele advertisement ni sa lunga Facebook ni kau kiwa de vosa wele fa mai le smart hemp oil kale lo po la me la fai pe ka pe o ka ngi vai ngi po le oil ngi po la me la fai wala le wata wa tulanga le no fa pe fasile ne si ne ai le fa tai mol fa fonga tu fa tete mene sa lungo social media all right po le ala va ko nga social media advertisement la menga le nga tele mena sa wai o mo suenga uma tu pe mena ato nei ni nga suenga tu pe mena ai o le fa la tele mena ele i ni scientific proof fa wo faingi test ma mga mo be fa scientist le fai mo fola au fa ngani ingas es okay mena fa test nga taitile mena me o me ola ya ai le e tanga tai tilo mena se tu na la au fa nga ina ya tulanga le okay ya la wa ngalo ngo introduce ko lo ya lo ngo fa mo ya o pa falia sorry okay pa o ya falia o fai yeah o bogalo nga introduce ko ngo I kai mi ngo vide ko ya lo ngonga ya lo si de fi ko pa pe ka ko po sa ya la vai na tanto na la vet si ma o lo nga ma le pa tai ai fa ka tele ala usunga de fo vai mo le o klama ka ngo fi wa fa ka mo po klama ngi po ya la con fai do ya lo do kamade a wo ki ko mo le ngu ma le fa te malo ya fa tai fa so mai la mo ko kalambe fa ka ki da usunga ngui la pia fa tai ya ta te fele si lo vai se le sta tum ta op malo le fa fo mai malo le fa so mai te no te le nisio lo fa fo mai ma nga ye ta tu fa so ni fa lo fa tai ya fa pena fo la songa man ya lele ya wala malam fa ulta to taimi ai uta tonu na wa tele nisio me wa fa man nino fo da tum ta opne fe wingal afaratis man malikaut a myself aso mai le uso pe na uma tu nei wa na ye ma me umana wa alu fa ta siari kaut ya ma so tinga pona vi isi ma fuanga ele alo fia le tulanga pe at so ona tango fia me tau sami me in penta u me sala fa te mamafa til ya to mo o isinga ele suka ele oni mele le pe a ofa tasia tulanga ai tatou matua tau na ye tatu tulanga nai fai au tinga umi tau na vai lau fo mai pe le qualify mo le fai tau tonga fa tona o mo ne vai tau ia na futa va fonga inisia faina I mene o talonga ia la cover mo tele o tamta alo mo insurance ia a me se fo le ACC ma faina cover isi me na fisile ia ma faina fa atino tong fitinga lo mo ne vai tau wai ale faia o nisio o afianga o I mai talonga a fa umi ia fa pena na vave na o tulanga leanga arthritis te tauna mo fa pa matua ia o vave mo oi
me la na to na I mola ve mino talonga o ne fa ta mala ta wana fai fo fanga langa ne ngata la to tinga fai a mo fai ngo fisio ma me uma na tauna na lo ia le mo le te fa fo ia o le songa pona i le me tauna ia ia ai te tonu wa ma e te to fa so ne fiafi ma ta ta upu ia tal sia wa mo se me nga fo ne fiafi mo se ai ia fa ma lut fo fa wisi me o se tala o sala ia mo se tau tai ia se la natu ai fa tai lava mo ne fiafi a fa tai fo sunga sau fa so san mal tatu ta pu ne fiafi ia manuia fo I malo longa I la alo tatu te file fo le silua vai aso ia so I fo ia